Il-band One Republic se jkunu qed jiġu f'pajjiżna sabiex isaħħru l-folol fuq il-fosos tal-Furjana bil-mużika tagħhom fit-18 ta' Lulju li ġej. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo. One Republic huma magħrufa fost l-oħrajn għal kanzunetti Counting Stars u I Ain't Worried li tul l-aħħar xhur iddominat ir-radijiet madwar id-dinja anke wara s-suċċess tal-film Top Gun Maverick. F'din il-konferenza tħabbar li aktar tard se jitħabbru aktar artisti li se jikkonkorru f'dan l-avveniment li ta' kull sena jiġbed leħ eluf kbar ta' nies u li jsir minn MTV International flimkien mal-Awtorità Malti għat-Turiżmu. Indirizza din il-konferenza tal-aħbarijiet Russell Samuel, uffiċjal qoli minn Paramount li hija responsabbli minn dan l-avveniment. Sostna wkoll kif din is-sena għall-ewwel darba se jitnieda l-kunċett ta' MTV Breaks. What we're offering is unprecedented access to these global MTV events where they can get great experience that can boost their CV and their confidence in developing in their chosen field. So this year we're working in partnership with the Malta Tourism Authority to give one young creative, someone that wants to work in production in and around entertainment events, to join our Isle of MTV production team. Intant One News tkellem ukoll mal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo li spjega kif kollox qed jitħejja breqq għal dan appuntament annwali fil-kalendarju tal-festivals f'Malta. Qal li anke d-data li fiha se jsir dan l-avveniment, jiġifieri 18 ta' Lulju, kienet waħda strateġika. Il-fatt li dan l-avveniment ser isir f'nofs il-ġimgħa u mhux fil-weekend ifisser li ser ikollna persuni li jkunu qegħdin Malta għal vaganza tagħhom li jażlu li jtawlu l-vaganza tagħhom biex jibqgħu hawnhekk. U allura din hija parti mill-istrateġija tagħna biex mhux biss inżidu n-numru ta' turisti li jiġu lejha Malta, iżda wkoll iżidu n-numru tal-jieli li qattaw f'pajjiżna. Minnaħat jew iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Kevin Gulija semma s-sodisfazzjon tiegħu li dan l-avveniment se jirritorna f'pajjiżna l-15 l-edizzjoni tiegħu u enfasizza li dan it-tip ta' appuntamenti se jibqgħu parti importanti mill-istrateġija tal-Awtorità sabiex jibqgħu jiġu attirati t-turisti lejn pajjiżna.